Shalom, bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paimay jalo hita rigaban siganu pari bata bani panorang sugot nerion. Pasada hita hurta martong kumakita. Terima kasih may sombah konur nami hubamu Tuhan. Loki bagas malas niur hanami bani panorang sugoton. Boy kuho ibagas malas niur haganu panin. Pitahalani bagkel ni pangidopimu huban nami. Bani panorang onpe Bapa. Sioli pukah ka nami para guluhan nami. Ay maay torang iham ura papikiran ay marhite hatamu. Asi badi ganup lahuan nami. Tetap hanami maranjolan ibagas hatamu ini. Marite goran nakmuto Diyos Kristus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami on. Amen. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Rigapan sigano pari bata bani panorang on hari Selasa tanggal 21 Februari tahun 2020 Aima tersurat bani buku tolu Johannes bintu sada ayat 4 nama katahon sonon ondo malas ni hurhu si baggelan Aima anggo hubogi marparlaho anakku ibagas hasit tongan gabe malas ni hurni orang tua do tongon anggo itangar ma barita ni nyombah ni ipar sekolahan berprestasi jana buih humani horjana madear rosi buih humani iya mandalani parsikolahan ni atau perkuliahan ni ibagas na berprestasi apa nilai na memuaskan. So naido humani anggo itangar man nyombah ni humani ibagas tanggani, ibagas parumah tanggaoni, ipataridah kumani hasadaon rapakon parinangoni, boru pakon paramangoni, jana ai boy sobuton, gabi patambah umur, atape patambah malas niurni orang tua. Song sonay do humaba penang niya do pakon ni Apostel Johannes bani panorang icia, sangga manongoskon surat on hubani kuria na merapin bani panorang icia bahasa ibagas parguluhan ni ibagas pangidangyon ni adong do malas nihur na totap ijolom Apostel Johannes bahasa malas do uhur ni manangar sonaha perkembangan ni haporsayon ni sidea sonaha habasaron ni sidea jana sonaho mani parsauran ni si dia si gano pari lampitah sama-sama si dia sonai do humani age dopak halak nalegan jana onma na iyakuhon rosi na ipuji Apostel Johannes kuriain bahasa langadong malas niur si baggalan ay ma anggo itangar matongon marparlaho kuriain atape anak-anak rohani ini mengguluh ibagas hasintongan. Jana on mahoma bapenang nagabe perenungan bata, nagabe ruji-ruji huma bata ibagas parguluhan ta sikanu pari. Anggo porini isukun hitama hasomanta, atap isukun hitama keluargata, isukun hitama diha-dihata, atap anggo songon hanami mamisal ni ya isukun mahoma kuria na ongga idangi hanami kira-kira berita pasal aha mana itangar pasal hita jana anggo hita sendiri berita pasal aha ma na marusuh kita itangar hasomanta na totu bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ulang das tenhe barita na itangar halak na legan pasal hita ay ma pasal guluh na lang marate pasal guluh na lang naboto sonaha bentuk ni atape guluh na masambor na lang iharosukon buhay halak totu ang gubarita sonondo na itangar halak pasal hita lang makkorhon malas niur ay tapi sebalik ni anggo makkorhon malas niur do ay itangar mahita misalni makorjahon na madear itangar mahomani jumata marhasil itangar mahomani hita pokut margareja itangar mahomani hita
pokut makorja ijuma totu ay gabe marmalas ni hurdo. Ay maasi bapainang nyelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Maningon barani duhita manotapkon, rossi mamastihon ibagas uhurta. Ase barita na itangar halak na legan, barita na itangar keluargata, barita na itangar atap isepe pasal hita, ay ma barita pasal parlahota na tetap manggulu ibagas sa sitongan. Halaniaha, anggo domamanggulu kita ibagas sa sitongan, sengadong be sihataon, sengadong be sirisaon, jana sengadong betene hite ni halak, laho mandabukon hita, atape hite laho pasambor-samborhon hita. Halani ay manungon marusaha do hita ibagas parguluhan ta sigano pari. Ase barita pasal hita nada subani keluargata, nada subani halak na legan, nada subani halak na marholong niuhur bata. Ay ma barita pasal parlahota na totap sadalan pakon harosun ni bata. Parlaho na totap manggulo ibaga sa sitongan ni hata ni bata. Halaniaha salinari. Anggo barita pasal parlahota na madear na manggulu ibaga sa sitongan ni hata ni bata. Totu lang pitah somanta jolma, lang pitah diah-dihata, tapi ne batape malas mauhurta mangidah hita, mangidah haganupan parlahota. Jana anggo do mamarosu ne bata mangidah parlahota, mangidah pangabata, mangidah perguluhanta, na totap kita manggulu ibaga sa sitongan ni hata ni bata. Totu sonay makumani ihapkon hita, ijalohon hita, pasu-pasu na kumbani ni bata. Alaniay salinari pasal barita na sonaha na marosu kita itangar halak na legan, totu sonay ma parlahon hita, sonay ma hurjaon hita. Ase salinari anggo barita na madear dosyon itangar hasomanta pasal hita, hurjaon hita ma tongtong na madear domu ubani hasitongan ni hata ni naibata. Amen martongko makita. Ajari ham hanami tongtong bapa ase ibagas parguluhan nami on, orang tua nami, keluarga nami, diha-diha nami, hasoman na makaholongi hanami, tetap menangar berita na madear pasal perlaho nami, pangabak nami, sonay age hapor sayon nami. Ase tongon Tuhan halak na menangar berita pasal perguluhan nami na tetap ibaga sa sitongan ni hatamu boy humani. Patuguhkon hahuron ni sidea jana ase tetap koma marmalas niuhur age pelang hanami marasi dohor-dohoran. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namyon. Amen. Oras bantaganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ado harmatongon setotap ma malas niuhur na manggoki parguluhan ta. Jana Tuhan ta mahumani na mangujur na mangarahkon rossi na mambubai hita. Asyotap hita mandalani parguluhan ta sa ganjang niyon. Ibagas hasitongan ni hata ni naibata. Asitotap marmalas niuhur Tuhan mangidah hita. Shalom.